Jawab tu sa kajam-jaman na makai cina na sulibat. Saka tu sa kajam-jaman jaru supui na kai no cemas. Imazai tu pina sa sevari-varitan tevril. Imazai tu shiva kayan imazai tu adu sapuru katu tiro karan patu tiro puru katu ita karan. 历代志下9章23节到31节。所罗门王比世上任何一国的君王更富有、更聪明。全世界每一个王都想来见所罗门，要听上帝赐给他的智慧的话。他们年年都带礼物给他，如金器、银器、衣裳、武器、香料、马匹、骡子等。所罗门有4000个马棚，可放战车和马，又有12000骑兵。他把一部分安置在耶路撒冷，其余的分驻在其他城市。所罗门统辖从幼发拉底河到非利士和埃及边境所有的王。在他统治期间，耶路撒冷的银子和石头一样多，香柏木也多得像山丘上的普通杉树。所罗门从木兹里和别的国家进口马匹。概述所罗门的统治。所罗门其余的事迹从头到尾都记载在先知拿单史、示罗人亚西亚预言书和先见益多异象的等书上。最后一书是记载以色列王耶罗波安的事迹。所罗门在耶路撒冷统治前，以色列40年。他死后葬在大卫城，他的儿子罗波安继承他做王。Aicu kai noa cemas. Satu cu asina apura kai mazaitu adu 10 katu dosa karan。所罗门王比世上任何一国的君王更富有、更聪明。历代志下9章22节。都传kajam-jaman sini pupatarvan， 他的手比我大。Lima noa cemas jakurarita nogan。有一次我带孩子去朋友家做客，朋友非常热情接待我们，又对孩子说，盒子里的糖果你可以自己拿来吃。孩子却一直没有动手，于是朋友就顺手抓了一把糖果放在他手上。回家后我问孩子，为什么不自己拿糖果？孩子回答说，因为大人的手比我的手大。小孩子的回答令人莞尔，却充满智慧。智慧一直是以色列人认为所罗门王带给后人的最大资产。历代志下对所罗门的叙事，便是从所罗门的智慧和财富展开的。1章1节到17节，并以他的智慧和财富做结束。9章13节到28节。当上帝问所罗门要赐给他什么时，所罗门谦卑向上帝求智慧。然而上帝不止赐给他智慧，更让他成为拥有财富和名声的君王。甚至全世界每一个君王都想来见所罗门，要听上帝赐给他的智慧的话。9章23节。因为上帝赐给所罗门智慧，让他从只有治理以色列1章13节，到统辖从幼发拉底河到非利士和埃及边境所有的王。9章26节。所罗门的强势并非靠着个人的能力，
而是因为上帝喜悦他的谦卑而赐给他的恩典。在所罗门王大智慧书中记载一个故事，有一个父亲因为病重，来不及教诲那在远方求学的儿子，情急之下，他只好在遗书中写道：我的全部财产将传给家里的仆人，而儿子可以从我的财富中挑一样自己想要得到的。仆人拿着这份遗书，喜出望外的去到远处城里寻找主人的儿子，将遗书交给他。这个儿子看到遗书的内容非常吃惊，办完善事后就仔细琢磨故中意思。那时仆人问道：少爷，你想好要什么了吗？他沉思后，我决定要你。原来聪明的主人担心仆人把他的财产夺走，留遗产把财产传给仆人，留遗书把财产传给仆人，仆人便会以感激之情好好管理。然而仆人是得不到财产的，因为当时仆人就是主人的财产，因此得到仆人也就得到了财产。次经所罗门自训7章8到11节提到：我宁愿要智慧，不要权杖和宝座。财富与智慧相比，是分文不值。一切美物与智慧同时临到我，在他智慧手中有不能数算的财富。所罗门留给后人的，与其说是财富与名声，不如说他留下了谦卑、寻求智慧的心。财富和名利可能会招致纠纷和仇恨，寻求智慧才能带来和平与长治久安。爱求妈妈那心里pada dekat sini tulu tu cua kajaman-jaman lima nua cemas jakudar dan nuakan satu su sini palaloi papupichur janujen kumale nama tainu su jaisan jayau nu nekan nu su puvarungan nu nekan su sawan nekaangatan nu ruja sivara jayau sa aichui mazan sini palaroyang tan maban aichwati Solomen pai ibu cemas anema su kinasalinga aya aku kinasalinga maban aichua puvarung sawan haya saka si pagaugang no raingan no cemas sa varung akinman ni Solomen sa patiluin ti maju tua mana saka namakai ti majuana dala manguaan dala bababan tua ichua ikasawan na marka irai tayau sika manti janga amarka tu genuinonga amarka huanti manti jang patsung kilaruai ki namatainu aichua puvarung amacaua huangti. Sika kelang ni maju tu na kipaalai ti maju itiayo to cemas. Na semangat setima tu paalai mite tekuan paalai tu cemas. Sika rengan sika bagagawin sa rengan tu varung ni Solomen aichua kiong tu cemas. Saka na masijua tua cawan tua picur binen noa cema sika namakai ti majuan na pupicur saka namakai ti majuan na makarwa tua cemas sikarvan noa cemas na makaya ti Solomen mite tekuan kiong tua tia cemas tiayau saka aichua mite tekuan
kiong ni Solomen shikamakaya na makaparai na marwa rawa chatia kama tsma jayao saka jejen no kemacawan na kinmem no na kiparentin to aika cawan na salingan para mekunu masandelia wai cuaca ribu-ribuan para mekunu masandelia wai cuaca menaku ya jayao ayatwa no ini katina mitetekuan no ini katina kipakin to aja kama tsma jayao majoritina kiparain to ikacawan to naneman jayao saka jejen na kwanu katina gemado Aisha sini paupupi suri mazai toa sini vicik ni Solomen jayao amina pewarungan amina cawan seorang makan toa naneman ayat toa dapat jangrakan toa cawan ayat toa Aisha pewarung Aisha cawan makaya mahasiswa toa rui makaya si silungaan si pakiman toa rui makaya kipakiman toa manguaan toa si silungaan imazai toa kukinari jelan ayaya pasamarau ja nujen saka latinana mitetekuan kipakin saka nama kaitinana makaparain toa warung nua semas nu nama tajwa manarui makayana sulivali vatitin ayat toa koudara kilivak koudara pasali nua ta semas nu neka nu ta mitetekuan kipakin toa ta semas saka nama kaitina ngota nama sijua toa pichura pewarungan asin pavai nua semas ori makaya lemengwa saka nama atsubung saka nama kaparain toa mana warung nua ta kama semas aikana demikiki ta pasamarau toa kajaman-jaman satu cu asini pakin menem 我是否教导孩子谦卑向上帝寻求智慧作为留给孩子最宝贵的财产呢 Sina tu soka jaman-jaman aruca kigalui na kinmem latina na gamalu kinmem aikana pasamarau ka inuri 亲爱的主求你赐给我智慧让我明白如何依靠你来得着开启容神一人之门的钥匙并让我懂得教导孩子让他一生走在当行的道路上奉主耶稣的名祈祷阿们 mali-mali tu cua kajam-jaman na makaitina na misa selang sumupu kilarai tua kai nua cemas latina na parorotanga kipaki tua mana sini papu warung sini papu cawan nua ta cemas sakana makaitina na mite tukuan icau tua cemas ki aung ki supasario sana makaina ki pararenga parorau tua ta cemas no nama tajwa no ki ongitin no namite tukuan tin icau tua cemas ki aung tu paventin tua cawan tua pewarungan ori casika kelangan ori nama kaitina pasaselungwa lemengwa tua ta kina cemkelan tua ta kemudanga tua ta siki pusensengan no nama tajwa manarui makaitina na kijajaran na parorau tua ta kama cemas ayakana papupiso jan cintu soka jaman-jaman saka mali-mali no izwa ikan na malungwa aku sini pasamarau damun na pajekatanga mapola tamarka ko macalalak marka ko vecek ayakana pasamarau saka mali-mali latina na suliba tu cuaca kini adavam taja pingan